Dobar dan ljudi, Mikrogamer ovdje i danas snimamo Minecraft. Znači, ja nemam promisije, nisam donator. Najviše igrat Minecraft, League of Legends, Call of Duty, CSGO, možda Smite, ali ne vjerujem. Možda neke logove i to isto ne vjerujem, ali to je to. Igramo Skywars, možda ste već skužili, a naravno da jeste, niste glupi valjda. Ja najviše koristim bow, pa će biti lakše. Znam da mogu s desnim klikom uzimat i stavljat na sebe. Dječkoć moj. Ne, zašto kupiš takve stvari, budalaštine mokte. Ovo je da vidim ovakve jabukice, jako ne treba. Sad ću kupiti 3 šoši i 10. Ima dosta ender promova. Evo, ću se bacit. Bom. Joj. Ti si. Ođe kurac. Koliko sam puta rekao da je kurac? A nećete prestati gađat, prestani to radit. No doćiš ti tamo, ja ne vjerujem. Pa jesi ti lud od mene ubiješ pokati? Jesu glupe itemi. Da ima neku kapu od dijamanta, možda bolje. Ovdje, dobra, ide. Nije da mi mogu baciti potion. Da, veze. Da, i tako ja to igram. Vjerojatno ću izgubiti, ali ja veze. Klep čopera bogati, davaj. Nađu vrat. To bilo bi dobro da nađem zlatnu golden apple, ono, god apple. Bilo bi zgodno. A jesam ja idiot, čim se ja teleportam. Jeste vidjeli ovo? Srce mi stalo, bogati. Baci 5 njih. Evo ga, i to je to.